Nous dit bavula badi mukachi mwa di teleja tujomba tu abindi dimbi to amulu ntandala tulitukala tunyika jini ni waya Kondolo TV bula babujima mukachi mwa di tutangila tutunela dibo kumulu walbo anu di badiesa ni ba mwabi tudi muchimenga cha mbujimai nsese mikulu ya province wakasai kadidiba di janza ku patuka tudi mo province wa Felix Antoine Sekedi Chilombo province wa Bankambwa mwa tubikala tusanganyi bwa mpinjeu bakumana mwa kunenzela muyuki wa Mumbanza anyu muyuki wa munjila ya muchimenga cha mbujimai tujindi sanga ditu kujalelu jakunenzela muyuki wa Nsongu muyuki wa Bushua badiba tukule bindi dimbi ku di Jean-Luc Milemba wa Ilunga meme di Jean-Baptiste Kabe wa Kayemba ya Kondolo mwaja invite yonsu ngaji mwenzi tishalambwa kulala mwima na kulu ndi mwambakala we mungamba mpinje umanyi ni udi wambulula ndi katabango chumala nangulelu natukala mwakwenza muyuki wa Nsongu muyuki mwakana utukala ncha mwakwenza ditu kujalelu mebiana avant muyuki wetu ndini kasumwenu kwa mwela kanji ndwelele ditu kujalelu comme ça twakijile mubigi jiba wetu tunyichama kulenda munjila kasumwenu kadi kikala kambani chula chisombela chinanga mai kadi kinga mujiluto na shimema hanyi sombele munanga bilela kadi kimbyaji hototo bilela byonsu bisombele ni twadijulu ni ndekelo kadi bikala ni chihiminu kampanda balubwa munsombela di bilele bihitabunyi na shabantu vanemekangana badi biye kutujilana matuka ni sombelu du shala wakanya wanyu bwele chishi twasikijila ibo antema yenu tudi twakijila ditu kudalelu kangimba kamisambu mwambi wa nzambi utudi bumva nenu muluntandala ukeba kubanda ubweleleku uheka muni mwamba ni muyiko wa munjila tudi tuenze ni bantu badi bumvuika katu tuenze ni muntu yonsu mudi wa matabaleu ka imunjinga mwa kumvuika to munadi wenza bwalu bulenga budi bumvuika budi bujinga ni tukwela ngongu ni byafiki bishi tudi tukuseja abuyi tukweshe chukolukolu tubienza kabili kubitu kaguiji kutaja tukulomba to balu tetu tuli tuenza bwa ntungulukilu wa kwetu ne ntungulukilu wa mianda ya kwetu tudi moya Kondolo TV kumpala kwa même kunu présenter invité wetu anyi diabonné ai partager ai vidéo eu bani tukala babuni pour nous donner d'avance la force de travailler, de continuer à vous servir. C'est cela qui nous fera donc du bien. Voilà, donc ndai mu YouTube nous diabonner, nous yamo Facebook nous diabonner, Jean-Baptiste Kabe yamo TikTok, nansha mu X, nous kala kabiji boku diabonner. Alors ditu kudalelu, tudi twakijila mwena mudimu nzambi kangimba mungambi kadi kumvuika matuku mashala. Baba dibika kabe baka manyato, Jean-Luc Milemba dwa mitolela ka sambwa mais kudiba di bomumvo wimba mu TikTok, badi bomona mu page wanyi, j'ai vu plus de 500 commentaires, plus de 6500 personnes qui ont aimé sa vidéo. C'est que la vidéo a tellement bouleversé. Alors on veut un peu l'écouter en live, parler avec lui. Ditu kujalelu muyuki wa mumbanzani muyuki wa munjila mu chimenga cha mbujimai. Jean-Luc Milemba du tuelela ka extrait kamusambu wenda utudibika la bumva uri mutanga la kamulu ntandala bwanu maini nyeyo tunychama kwa kijila mwabe wanyi eshi tudiba balula wajalula anyi ba fabriquer udika yeya nasho twasikijilai Udu moku sabote, chitanda chikala chasani manata, bikala nechishila, chaye poa waila. Udu moku sabote, chitanda chikala chasa komplike, bikala nechishila, chaye poa waila. Bedani muka, wachila, wala mamuka, wachila, bikala wachila, ye poa muka tampa. Bedani muka, wachila, wala mamuka. Wachile, tika na bachi, yepoa wayi. Chitanda chaka, kimabaya, imalatabi, kude tu monoto. Chitanda chaka, jijine jansan. Tepelu wakan, simwewa uji muso. Tepelu wakan, semuntu uji muso. Tepelu wakan, kingetai, nasa mitumbu gaton. Tepelu wakan, ujine jansan. Kudeka, kudeka. Bitanga na bishala, wasanga inchelewa. Ihango yoyo kusombe. Francais na ishala, Anglais na ishale. Mema ninya kwetu. Kobola boyes, kobola boyes.
mwikala ni bote mwimba mwikala kabemba sabula minyi uleso udi mwa kwandiye kashu mwikala wenda nina mwikala kabemba zokola minyi udi mwa kumusabote kashu mwikala wenda manjata mwikala nechizila chaye powaila udi mwa kumusabote walu udi wenda nebizawo mwikala nechizila chaye powaila mukashi mwaka imote kwambala nebishubwa mukashi mwaka mujineji jansan mwasi kitoko chinansan mukashi mwaka aneme kabaye nashaye ya waka tufa eme kabaye wa mukashi mwaka na chinansan mukashi mwaka bakanzande. Voilà, nyumani no ateleji kangimba kanzambi wa bamoy musambwe mutumba bikol wakati tukujalele tudiba jinga ba kumanyani nye ya nywa chanana anyi kutumvuije bidibifika mushindu kai chuidie chidi chulo nungubishi papa stera ba kwa tubimba nungo manyi bimbi banzamba tubimba nungo mu ni chuidie chi peut-être walgane nji kutato hadu hetaji kutaja bunji vumvuga eri chuidi chanzambi echenze bishibuchi chinyema parce que hadu wimba on sent une certaine présence wa nyuma wanzambi on sent une inspiration, ça veut dire ce sont des choses qu'on ne force pas mais qui coule à flot. Alors nyumani ki disanga ditu dinadi tukujale ja kumona mwa kwa kijila kangimba kanzambi bwani kanu manyini wetu mudimu wa kusomba tutenda tubanda tuheka tuke babantu badi badistingue mu domaine yabu bokumona mwa kuyukila na bwani bajaku ila ni neno helu numona mwa kubato mpanda bu mudimu kala wimbe kumuto mpanda ni chindanda cha chijima kumwela kumfulanga kusumbe go luhangu vale kungochi wa mulenga mutelo dimu vala mbiye u changer vala mutelo wa mwimpa kabidi dibadi mbutumbi bwanzambi mishila ni makutatu twesha bantu banshabulo bonswa bena manga bena masenda bena mpingo to baishana na me to baisha kaya tumpulu gato migalenda jika. C'est important de servir l'Éternel mais surtout d'appuyer son œuvre. Jitu dale lumubiri jibawetu jina jenda Jano Kalambai. Jano Kalambai mwimbi wa misambu mwekaleze udijina ni la parole qui soigne. Ani jijondoha muko hydro. Moi pasteur Félix si je ne me trompe pas. Mwane tu Jano Kalambai weto. Tosrijila bwa kwanda muna kujibikila jetu jitu jalel bishibukola bwa mubiji ujabu bwa kwanda muna kungongu yetu bimpa ni byakana jini bukola bwa bunyi jikabidi pre bwa kwambula kwanda muna nkonku yebe yonsi wangele eyo tosrijila bwa kwanda muna kujibikila jetu ni mundonga mujika jijo nyomba d'abord bwa ndonga mudimika lo kwa jitu jalel tuji munjila ya muchimenga chambujimai ndonga mu mwimpe bikola ya kondolo hani muheta bwa lwebu jimuvo chisanka dia bunyi kibalu kwa ingaje enza shibwani fika tuenza bwachi ntwe chimudimu wanzambi kimudimu wa bantu to kimudimu ni zambi tumbisha nawo bantu c'est pour njiji sanka dia bunyi tudimu nkachi mwa njila munene yetu ya mumbujimai idi benza kudifa chibeton mimpa bikola meme kimutu dibima na bwa kwenza kundonga moto mubimpa meme ani mo publier katoka kesa ka musambo ebemu ni mona bantu ba commenter batwa ku 500 personnes badibika la bananga ni banyisha bato ku 6500 personnes et alors que statistique chidiende ndi banda to ni jitu kudalelo mudinda walu capacité ka réseaux sociaux nga ku contenir ani ku kulama ka biji donner bijimu bya bunyi kayi ku huika nasha est ce que mbakubikila ku he bantu mala ku fikisha mugenje wali mulomba numero me wahechi mugenje bishi mugenje nga wahechi me musomba muntu akumpala nga monyu hita munjene Jano baliba kukebe buli muntu kampanda ngaba mona nanendanye ameni to ngai kabe ya wakondolo udi kukebe bikola meme udi ambani kebela ai papel mwena ka musambo waka musambo na nanenda aui mukwa buweyeka aui mukwa buweyeka mwena ku moto na hita bile pasha no wi manjiko moto papa no bebe kukebe muntu amaka ni mona nanenda bishi mukwa pinje balu ko mukwa bu mukale musomba mukabini wamenito nkamumona nkamubikila ya konto mutu mene numero mbikobo meme kumulomba numero meme mpesha numero ya konto bwanyi nyikile kanga kubikidi wo kuitaba wo kungambile nto jilolo ninkubikile ato afike jilolo so wambikiji wangambiji munevere ulonyi musokozile be mission munena bolu bantu ayo wafite ko bantu hita bunyi badi bunema to ifo viano kuli ya kondolo kama nanenda umvo chidi kwambili twanzele bandonga mwanyi mukulomba makuta wona ndomba na 100 francs taskidila mwane tu Jano Kalambai boate tu jadika ni mwewa batu mwakala bafatula hadu imbana kanyi mwana muvala mutelo anyi mwana mwela kana nambaji il faut bantu ba découvrir ni exactement utu jinenda ngudi wimbeo anyi tu takapele to anyi tu voni mwewa anyi ngwachana
Wani wimba kuchito wimba ni musambu mwina mujima me wimba kuni magia bwatumani ni wewe wanyeshi tubafuatula wachana. Amen. Kwetu tetu kudek. Kwetu kudek. Kwetu kudek. Kwetu kujur. Kwetu tetu kudek. Kwani mema kudek. Kwetu boso kudek. Kwetu kujur. Bulo bambwa lukin. Bulo bambwa makenga. Kwetu tetu kudek. Kwetu kwa baba. Ujumwa kwa mfiye. Bisanka sanka. Bia mwishi mwa jimba. Bijumwa kukuse swish. Kujija nzambi. Ujumwa kwa mfiye. Bisanka sanka. Bia twana twa bakaji. Bijumwa kukubwejeja. Mon prisoni bwana. Ujumwa kwa mfiye. Bisanka sanka bia twana twa baluma bijumwa kukunyangila kalasani bwana. Ujumwa kwa mfiye. Chitanda chikala chasa etage. Bikala ne chintu chibajikila kusher. Ujumwa kwa mfiye. Bwa chitanda chikala chasa chengelela. Bikala ne mukoko mubajikila kusher. Ujumwa kusabote. Katanda kikala kasa kompilike. Kikala ne chijila chaye poa waila. Ujumwa kusabote. Katanda kikala kasa ni malala. Kikala ne chijila chaye poa waila. Kenda ne mukaya wachijila kalama mukaya wachijila. Kikala kachina ye poa mukatamp. Chitanda chakan ki malata ni mabaya bitu jitumo na to. Chitanda chakan chijine chijanzampi. Chitanda chakan king etage nyasa mitumbu kato. Chitanda chakan chijine chijanzampi. Tempelu mwakan ujumbu muchima wa muntu. Tempelu mwakan ujumbu chijanzampi. Kudenge, kabeya kudenga, kudenga, kwetu kujuru, twetu netu band, kudenga, twetu netu kimba, kudenga, twetu netu kimba, kudenga, kwetu kujuru, bitanda nebishala, kwasa ni ishale, Johnson nebishala, kudenga, kwetu kujuru, Français ne ishala, Anglais ne ishala, Pamulo, twetu netu banda, kudenga, kwetu kujulo. Ujumwa kwa mfiye, mukashi mwikala ni bote bwimpa, mwikala kabemba, sabula minyinyi mulweso. Ujumwa kwa mfiye, mukashi mwikala wenda ni fier. Mwikala kabemba sabula minyinyi mulwes. Ujumwa kusabote. Mukashi mwikala wenda manjata. Mwikala nechijila chaye poa waila. Ujumwa kumusabote. Bwalu uju wenda nebizo. Mwikala nechijila chaye poa waila. Mukashi wendane mukaya wachijila mulama mukaya wachijila mwikala uchina yepowa waila. Mukashi mwakana kimbote bwampala ne biju bwala. Mukashi mwakana ujineji janzambi. Mukashi mwakana kwenda ni fye kwenda kuditambisha to. Mukashi mwakana ujineji janzambi. Mwasi kitoko china nzambi. Mukashi mwakan aneme kabayent. Na shaye ya wakatupe neme kabayeba. Mukashi mwakana china nzambi. Mukashi mwakana china nzambi wetu. Mukashi mwakana china nzambi. Ujumwa kwa mfiye. Jibaka jikala jimpa ja mafuta. Chikala mututu bakuhendela mamweba.
Udi mwa kwa mfiye muluma mwikala ni ndola ya bunye mwikala ne chula chimulukila dola. Udi mwa kwa mfiye muluma mwikala ni bote bwimpa henda ndumbu aleta uchishila mubar kwetu tetu kude kwetu kude ya kondol kwetu kude kwetu kuju botene bushala pabuloba byonso ne bishala pabuloba byonso ne bishala kudenga kwetu jalika netu band twetu netu somba kudenga twetu netu mwimbila kudenga kwetu kujulo. Merci beaucoup mwana mjuma zambi ni kangimba ka Yehowa papa Jano Kalamba ibwa inspiration yi. Je crois que mumu sambo nzambi foka biji inspiration mais aussi conseil éducation ku shidisha ani ku kolesha chisamba cha nzambi mumiko lubalwa lwendulu tutuyando endulu leha bibiji nka biji comportement wetu bien éduqué wetu bikala bimpa et l'homme de Dieu est en train de bénir en passant par les chansons. Ça nous édifie et ça fait vraiment du bien. Alors avant de toi déjà misambu udumuva mukalenga Benjamin Kayombo ambani balibi bihata banjelo mudulu tukimbe est-ce que bobi hata banjelo na wimbe mudulu amwe banjelo mina hani mema muyo kujula wakumbela za banjelo bina ni bakema bobu nyaba di bimba basombela bamona basomba ka ba palpe bitu tetu palpe hashadi bato kadi mema njim palpe maluman kola maluman ne hashadi ba kadi hanga ya kujulu ba kuimba bobu bina ni bakaka chile ntocha bulela zambi tetu tonza bilelo kadi nyaba di bombu imbili kadi hadi babi hata bifo bikale ho baba mona tetu baba bashana na bobu kujulu tetu buloba botu mona penye muna bantu ho loba nyaba lu mwabe badi bimbela zambi mushindu kai voilà seka na shibe Benjamin Kayombo mukubikila mu stade bano kimba heba kudenga na ubwela ye mumbikile jingimba kabye muno ukachila mwana to chabulela zambi bifoka lo kumwimbila nongo. Voilà et misambu di muto de dimba kacha kuchidi mukai muto walu trabona pinyoka di un peu ni âge avancé mun ko chena songa le mawa chi handanse ka walelo lelo to mun mbanga mu di mo zambi ami jimba di misambu kacha kubwana nyeshi mbilonu hakadi muntu mukulu mpa misambu ndi muto aje kuimba kubwana chivu ngimba mbaba yile hatufikanu 2000 allez bikanka musango mo tumbuka moskalier tubanda moskalier ngobo banga kumbe mpinjeo bintu bya bikola inspiration banga kundwila mpinjeo ko composer misambu yo sinyi composer tini lelo yo ngo misambu dimbenye boyo mufunda mu composer nga yebanyeshu madame bwe bala ukufunja kumikwabo yo uteka wewe muji mema nji compositeur chintu china chinyi sakijila nzambi chidi mumpesha bwani nkala composer misambu munji nyimbemo ewe nyi composer mikwabo nuyumva njani mu composer kinya muntu wabenda ni mitebo kuimba to pinja composition wa composer musambu dufika ngwenze mushindu kai mulala nunungwe mu mujetu mulukulu banza we ku composer misambu ani composition wa misambu di mishindu ya bunyi ndibo composer musambu même musamba ngombo di nzambi ba filetem ndama temao hanji nyakumbelu mbanga composer musambu mutemao kuji composition mkwabo même mulala kutulu ngwa inspiration kam panda undwile musambu mudwo musambu wa kudengeo mundwile ale juka nsomba nganta kaye teka nganta bika teka ngenza kupela kumpala funda kupele mubidi funda mujinda jinda mbikila mwena kidari tonse nende repetition bisomba kujikale mbwesha mpija mwenstrima wenga yaboko na mama kuimba kidari to mito njini mutu tungimbila kidari kichindandas chimbechi wimba bihetani musambu di mulongolo tana bimpa bihetani musambu bimpa to arranger bimpa menamale. Ok. Alors, moi, que les la parole qui soigne. Au du mouton a déjà mon malo en Zambia, je suis mon boile mon mokachi. Jumboile mon kachi. Mais qui moudi mouchala toni pinjeo. Moudi mon toni pinjeo. O moheta mutu tenzando ngamo nyumani ku longo di banzami flanga na ilo idi moko ede bwani umona mokwenza album abuni. Je pense que kuna mokwenza album. Ko album toni misambu yonse mu composer kibya nshikuboela nshimsijoto. Odi bwani misambu ngamo abio. Jim sam mwanda mukulu. Mwanda mukulu. Bwani tutetele umuhela akumbusha bwa kudenga ayintete kabidi mukwabo twani batumvoni udini machine ya chanson adi makusaka bantu bane bakutwa mpanda umona makubele mu studio batotule misambu yonse mwanda mukulwai itu nchimwakala twela mabande tutumva kumbele bantu no na yini nsambi bantu no na yini nsambi bantu no na yini nsambi sambi wa bukole boss bantu no na yini nsambi bantu ba na yini nsambi bantu no na yini nsambi zambi wa bokole boso muntu ubwela mu nsambi
bokutendelela nsambi wetu muntu kachena kubya nsambi muntu ukaji kubya abantu muntu ushikata munkwasa bokutendelela nsambi wente muntu kachena kubya nsambi muntu ukaji kubya mubichi muntu jisukuba mama muntu jisukuba tatu jisukutwana twabenda jisukuba kashiba benda bantu nwana yini nsambi bantu nwana yini nsambi bantu nwana yini nsambi zambi wa bokole boso bantu no itilize nsambi to itilize nsambi wetu bantu no itilize nsambi wenu mulo buchina chambo nsambi wa kupi dollar wa umwense la na yumujumu wa ikanyanga dolara ya nsambi mubakashi bandumba zambi mukupa bintu wa umwimbi la nko kumisambu wa ikanyanga bintu bya nsambi mukutonkola kwa fere zambi wa kwenshi ngasi wa umwimbi la nko kumisambu muntu wa ngachi ngasa wa nsambi wa lubu chintu chendo kabatubana yani nsambi kabatubana yani nsambi wa kabeya kabatubana yani nsambi zambi wa bukole boso zambi wa koshimai wakungushimanyano wakusombesha munkwasa kukuhongolola manyi maisa njiyi ja nsambi kwasa puvara wa nsambi manyi senyuma wa nsambi zambi wa bukole boso muntu usomba munkwasa muntu wa chunji wa tanchi muntu wa banyi jimanya kumpala kwa nsambi bwalu wa junji jifwanyi bwalu wa fuaji nkochanyi bwalu wende jimu mashinyanyi zambi wa bukole bonso kabatubana yani nzambi kabatubana yani nzambi kabatubana yani nzambi zambi wa bukole bonso bantu twensa yibya nzambi twensa yibya nzambi kabeya twensa yibya nzambi katwenshi bya bantu to bya bantu biji bimana bya bantu biji ne limita twensa yibya nsambi zambi wa bukole boss acha kucheza na baba acha kucheza na Mungu acha kucheza na baba Mungu wa bukomo boss alishinda shetani alishinda mauti alishinda wachawi lesa wa bukomo boss Bienvenue Moussouil. Jean-Luc Milembe, je pense que tu te sens bien là lorsqu'on chante un peu en Swahili. Merci beaucoup, homme de Dieu. Déjà, on sent que Oudini Misambu Ichidi original. Qui Misambu ya bintu ya nani bintu ya tambe. Kodi mko abunji ngi meme ngaba ngwimba mwabeo. Bitendele kwa bifika munda. Anteta, peut-être. Titendele lo chifika munda moni chili mal mabia du dénoncer ao. Katusankimba kwimba kutudi twimba bimpa katusankimba kuisha kutudi tuisha bimpa tuisha bilenga kumpale kwa banto twimba bilenge kumpala kwa banto bantu bonso basankane kwimba kwanyi kabeya usanka ne kwimbe kwanyi kumpala kwa nzambi kayusanka mnanyito mwachinyi munda mwa michima yetu mwikala mukoyika munda mwa michima yetu mujanu malu mabi chamushinga sankabwa muchima weba wikala mukezuke wikala mukumbanangana neji janzambi hae bwa misambu yingi mema ngimba mwishi muajiba bwa byoso bituji twenza mwishi muajiba tusankisha bantwanyi heshi tusankisha nzambi mema chana ngomba bwa kwimba bantuto mema njingimba bwa kusankisha nzambi kabeya we uji wenza bwa kusankisha nzambi bolu nzambi uju wenza la kimwe na butumbi zambi unji mema ngimba kimwe na makanda ke uju kumbana bwa kwambula bushitu bwanyi
ke uju kumbana bwa mema kwimbile chamushinga sanka bwa muchima weba wikala mukezuke kabeya tusanka michima yetu ikala mikezuke haye chishila chansambi kachitumu kwimbato chishila chansambi kachena mukuyishato chishila chansambi kachena mumisabito chishila chansambi kachena kumikunato kachena kumishikuto ituji twambila bantu chishila chansambi chijimuji yijende kuchina pekatu yonso mumishindu ya yonso kunyema masanji bumwaka nyema Josepho kuchina pekatu bumwaka nyema Josepho kabeya kechishila chansambi kujiba santo venda sankabwa muchima weba wikala mukezuke impapa sankabwa jinajeba kumukanda wa moyo jinajeba jikala jifunji bwa kumukanda wa moyo hae bantu bajiba sanka bwa mabenesha abo bamuyisha bwaji benesha muntu sanka bikola bamuyisha bwa kusumba mashinyi usanka bikola bamuyisha bwa bana usanka bikole bamulenga kububi bwenda muntu fika mchinji muntu lenduka upatuke muzambi chamushinga sankabwa muchima weba wikala mukezuke sankabwa muchima weba wikala muke nasha wimba kitoko sankabwa muchima weba wikala wewa nasha wakula mumyako sankabwa muchima weba wikala mukezuke Voilà, merci beaucoup, bravo. Même on voit, c'est que Aoudou Wimba, bah Saint-Tété, ikala mu chenze diki kajana mu myako to jingimba meme nanga msamba nyintambo kuyi composer nanga na Saint-Tété chijila chanzambi ibwaka na bwanzambi nye chijila chido ambele boka bantu bamba bwani kudi bantu benze chijila bwaki mango etan franga to wo mueta mashinya malenga mwabe ama yamai mueta mfulanga ya dintamfu ya bunyeji ni chiluhangu cha chinena mu mputu eske na ukala ni Saint-Tété uruyishewe chijila chanzambi kachena mubiyonso abito chijila chanzambi chidi munkuchina kwa Yehowa mumushindende yonso kuchina kwa Yehowa kusimbwalu peut-être kuno mona sonka jini tu bukangalonzo bwa bunyi bavuala kudi tulundu muvuala ka mpatani muvuala ka ndundu hambidi wendo uhita di bari suruma kala exposer to abibi osabi bintu ya kuimasha kujala ngimutanjila mema nzambi bwali kimwena butumbi sikudi kwa kuimbile nyeye kumwena malu woski yeye ebintu osabi ya hanshi padiba ni bishala kubaba bwana kuno muno kumala to kubwana bwanyi mema njimwenze bihita niboka abantu bambende tu benze myandeli munu jumwenza vi njimuno diamba muno mala kai muntu tombani mwenze wenda bundum mwenze lukutuko bana benza jibi nzambi utulugilana pa ale bakosa mukile musangu chidi mugaya tombani 2000 hanyima 2000 nkavundi bijumu 35 ukavumu seleme to comment vous allez oh tu m'as dit vous allez vous allez bijimbi vous allez bijimbi bikesse chana tu sommes 38 allez mboje mais avant 38 c'est que musala kana mene oh du moins anu bungo sachi sa kuleka bintu si bana benza même bintu ya chana benza bantu aventure ya chana ki mutu mwino wako kwamba to kwamba kutoku même ngi musantu to wele musantu to musantu janu Yesu Kristo tetu bosi bahabulo baba tulibantu chana na mushi wajibu c'est que hakungwichila mu vi yonso au woko mani bintu so chana na mu apostol Paul bintu byonso bya chana bakai maishe bani misambu ya beji centre c'est que vous kwa kwa yi ngaka lukusomba bije kulukompoze musambu wawo nchilumbu cyane koka gutwa inebe koko se chilumbu wamana kuju kudenga kwa kutwa inebe musambu mugabo kwa kutwa ya nebe profeta wanzabi kwa kutwa ya nebe kanyimba mu Yesu kwa kutwa ya neba kikwakosa chilumbu kwa kutwa ya neba kabeya kikwakosa chilumbu kwa kutwa ya neba kwa kaya basantu
Kwakaya mutombwa chibangila ne mulumbe kazo. Kwakaya kabongo mbaya ne sesi la chama. Netu ya kututakena bonso bweto kumpala kwa nzambi. Anu biense di bia muntu ne muntu kibia kosa chilumbu. Anu biense di bia ntendele luyetu kibia kosa chi. Kutwaya neba. Kikwa kosa chi. Kutwaya neba. Kikwa kosa chilumbu. Tunyimba twa mashimi netu patoka. Profeta ya mashimi ne patoka. Tendele ya mashimi ne patoka. Ya bujini kamonya ne patoka. Alléluia. Yankuni yankwanga ne patoka. Bioshelu bia kajilu ne patoka. Kwakakutwa ya ne kikoko sa chilumbo. Mamu wanzambi ukeba kulela mwitu muchanda mumana kulela wewa mama ukeba kulela mwitu muchanda mumana kulela uye munzambi ututataka janinji ngenda nkeba mwana muchanda muyayamu ni bana banai mwitu muchanda muyayamu ni baluma batan wamonyichiwe shani wajuhweke shimilo wamonyichiwe shani wajuhweke shimilo wimba misambu bilenga munsubu wa nzambi bantu bakumanya bimpa ewunkanyimba kanzambi kabeya mukumanya bimpa ewunkanyimba kanzambi mukupeshe invitation bakutumbisha Yehowa wima na kumpala kwa bantu ujeza musantu musereka kabake bakumuteke pa mufo pajijiba jibwela tukupete kunwara nitwana twabenda byanza famakaya nitwana twabenda twambakashi byanza famakaya wamba inji munkunanga ninkwensele byajikema nenkusumbila telefona nenkufuchilaga wamonyichiwenshany wajupweke shimilongo we wamonyichiwenshany wajupweke shimilongo. Amen. Fantastique. C'est fantastique. Oh lolo, mais quelle inspiration. Est-ce que bien mo kebele bilumbuni bene misamba kwa badi badi sangani bombidu ambe bito. Shibo bakeb. Na shibo bakeb. Bele bingambele mbwalu to. Jingezi shinsambi mungambile. Chakume makukipe malu na shimoto. Bonu nga mwimba mko mwaba. Bangambile ni emsambu yule ndula bantu. Kebe misambu ya kuimba ijisangisha bantu. Idia akuyampa idia afunya bantu bakwele makuta. Muka msando wakufisha muka chibana nzale kumbelo mama to meme jingimba mu ngimbemo chakushanje tu imbanungu we uyo maglise imbanu ese bantu batugala mfranga yabunya kuje klise ji china nzambi iji muma nchoche chintu chimpa bajibe bakwa bajiba bari bakwa bakwa twambikele bando kuimba mu ekliza mutu abane ayi utaye we uyende misambu mikola pinje ritme udu imbewe udu imitenga ritme udu mwenza bu mentor we bodu endo londa ba kushala mudika sadenda en terme wa rythme ngani mwina bema bantu bafu ndonde biko bakala kufu fundonda ka bongo mbai ndonde ni baba ni mulumbu achituka rythme ya bwai ina nang composer na imsambu. Voilà. Parce que là, tunji sanka jabun pinya mumuji mu anzambi du kwata mu dimba di wimbeji. Ujini difficulté ka ba ko bikila mu église, bo ko yekimba bo ko shako transport anyu, ujikije dimba bo ko shako dukutari na dio kumbelu, bana ba mona kumva papa mu gimbila nzambi bo bushome, mafumula ko ha walu musenwa lu ko ngambi mpakala na kumbelu. Mumuji mu anzambi, muji nzambi enda mu ngambila, bo amekwenza mujimu, njibo ko bali ba kumbele ndo wimba. Fika muntu amungimba. Bo bampeshe. Pas de problème. Kabe bampeshe. Pas de problème. Mundi mwa nzambi ngata no motoni ni ashine mfuni mile wanyo tanso meme ko yanu hambelo. Kudi muko abo abaga biji nyangimba to muto to ba mo inviter faut mo shiko na shichikesa donc kimudi binangwa église miko abujenze miko abugene yenze. Njoba kimba mo église tu fila condition kai. Akoto même si tu ne condition kibalu kai bantu abu basanga nanyi. Bo tu ne condition. Parce que même ko inviter mu dimanche mo seka mu samedi ni men sambila uruwiye ko yibalu bana nanyi o bange bele nzola chi bulenyi to. Ko menene aba meme ko kuimba ni ani pesha ya enveloppe emto kabito même tini mo message bali bambikile mo. Bon, ani mo teleje mo sango mpala rythme ao ngabe mwene message ani bon message umbikile bikole bo abebe jana papa ulimba mwene message ani to si
mwena nungo dwimba nunga dwimba un message mafana nene bigila nashimu katolika mutu abe blaze bigila munanga ecumenisme mu bigila yakimba kadi muyetini mu wamba ngadi muyetini musangu sala pasera usangala misambo yi musangu sala bense chibilu chabu bense mama tek meme kinyan hanu bambigila kono kulukule ndo babi meme ngimba kabya kwetana ni binu nza bitale bantu batoka ni nyuma mabawe kokola musambo wa kwa kugutwa inebe kwa koseshirumba profeta ya mashimi ya bushine kamonyi kahina bobo kumfundo wako ni sarajine benzela bantu muri mugombelo musambi wani bantu abaka bina bakujimuna muchima bwachinyi bika bakwe shimo kwa ngudana ndira mani shima miele poudre ngonzolo miko semita aju nzambi mwamba ni nene bena kilisa nukali ni buji mubwa nyunyu wankuchi malgré mu muba yisha mu kabe ba kushinturo kubela mu njila nzambi singaba yishi kwa shinga moto départ kamene nukutwaye kikwa ko sechulumbu kwa chumbu detu nene kukutwa pita kumfimbu tetu bonsi bikala benza aventure kumpala kwa nzambi voilà tasijila bunyi papa Jano Kalambai kangimba kanzambi nubumvo ni udini bintu bya bunyi bisako kabisa kunyika bya byadikema bya kumona mwakwela hambelu c'est pourquoi même ani mo solliciter mission ani mo yuke unenda mbakulomba bana betu bonsu bali munda mo aditonga ya Kongo mwala ta shambelo aditonga ya Kongo mwala ta soutien Charles Chitenda mo fini kwa Joburu rumani wo tuto ba musicien mpanda kutoka faire gola mpanda c'est bon mais anukuto aike kwa kosechulumbu c'est pourquoi il faut appuyer batatu badini maisha muri nawe mwem mudibu ni maisha il faut les appuyer boku ba permettre boni malu aju bakula ba tanga la jabula bujima bantu bonsu ba teleja amona moku guide bana banzambi bwalu kama na bulo ba natuvushia tetu mona moku ya kudenga kwa yepo wa yile alors c'est pourquoi bidibi jingani tumuto kumpanda mon numéro est simple. Vous pouvez m'appeler par mon numéro qui est affiché ou comme il y a un numéro. Alors moi je préfère quand on fait le numéro. Le numéro vous dit combien? 085 843 42 25. 085 843 42 25. Vous dites moi ça pas? Ton jani téléphone mon question. Wa kiji. Ali ba kubigila ba kwela mflanga wa mbigila ko mwa kumpesha ni cha mutai wa malenga. Voilà, tout ce qu'il a papa Jano. Alors message de mon coulanse ko tsamba chanzambi. Aji moku bashi kushala mu myoyi yabu bu message mane nanchi shimbiji shiri ba kwata ba passage weba mundongo mu wetu tubikala twenza munyika jine ni myanda ya munjila uri mwako fila message kai. Message ni ndomba bana betu bonsu ni bambi banzambi bolo ndi nabu babuni bali basankali misambo ibikola boase nzambi abatoku moyo misambo njingimba ngimbile ku moyo wa munda kati suswanyi munene bwani soutien bwani misambo ibwela mu studio itangalaka bantu kala bayumva ko chenze bomayisha ku machi kwabo bana na batu nyimba nanyi ni bana balele bamanyana nabo bonso nyaba yonso bajikulu bumbashi bakali bomona TikTok wanyu wa kama samaka ni mukompozaka nyimba mbele twasikira bwani bashisha ko bwalo mu chenzelu bwani muri mwanzambi kuya kumpala. Voilà, merci beaucoup. Moi c'est tout John Jano Kalambai. Bon, kuita mundoro mwetu adi tukujalelu. On va se séparer par kapela ka musambo abaina wandegelo muchukosu tushite mwabao. Je vous rappelle également que vous devez soutenir cette grâce. L'air tout a dit mon contexte de la globalisation, donc Malodi, nous devons soutenir cette grâce, c'est très important. Il faut de manière formelle, indirectement. Parce que en vérité, c'est Dieu. Donc il faut qu'on soutienne cette grâce. Aboyela mu studio ikala kuni vie ikala kumwakana wimba kumusambo mu bala katelu ka kimpa bilejika ninkangimba kanza parce que kudinzambi ukujibintu to bala ninkangimba ikala kimba munu bona ka image mutelo akimpa to bobani même. Donc il faut que tout le monde kubangire ku même déjà on soutient wani me présenter mon Boulabobujima, j'ai fait les émissions gratuitement, c'est déjà un soutien. Ce que je pourrais aussi faire ne doit pas être dit ici. Mais Badibatoulonda ailleurs, soutenons cette grâce, j'insiste, soutenons cette grâce. Et il y a de la bénédiction dans le donner que dans le recevoir. Alors, moi, tout à rappel que Musambo est venu me kutumbeu bien que ni miko aboy ni mika lioshan ba pasteur be ba ramonye ni bouger. Alors, ka kapela tout le monde ma ilan hina. Kwetu tetu kudeng. Kwetu nkujur, kwetu tetu nkudeng, kwetu nkujur,
udi mwakwa mviye chitanda chikala chasa etashi bikala ne chintu chibajikila kushera udi mwakwa mviye bwa chitanda chikala chasa chengelela bikala ne mukoko mubajikila kushera udi mwaku sabote chitanda chikala chasa ni malata abubikala ne chijila chaye po waira bendane mukai wachijila balama mukai wachijila bikala bachina yepowa mukatampa chitanda chakana kimalata ni mabaya bitu jituma nato chitanda chakana chijine jijanzambi chitanda chakana kingetaj miaso mitumbuka to chitanda chakana chijine jijanzambi tempelu mwakana udi mumuchima wa muntu tempelu mwakana udi mumoyo wa muntu kwetu tetu kudenga kabeya kwetu kudenga kwetu tetu kudenga kwetu kuju jano netubanda batu wetu netubanda kudenga tetu netubanda kudenga kwetu kujulu udi mwakwa mviye kashi mwikala nibote bwimpa mwikala kabemba sabula minyinyi mulwesu udi mwakwa mviye kashi mwikala wenda inifye mwikala kabemba nzokola minyinyi mulwesu udi mwaku musabote bolu kashi mwenda wenda manjata mwikala nechijila chaye po waila wendane mukai wachijila mulama mukai wachijila mwikala uchina yepo waila mukashi mwakana kimbote bwampala nebishu bwala mukashi mwakana ujineji janzampi mukashi mwakana kinkwenda nifye kuditambisha bwala mukashi mwakana ujineji janzampi mwasi kitoko china nzambi mukashi mwakana nemeka bayeba nasha yeya wakatu nemeka bayeba mukashi mwakana china nzambi mukashi waku china anemeka bayenda nasha yeye netubwasa nemeka bayeba kwetu tetu kudenga kwetu kudenga kwetu tetu kudenga kwetu kuju bote nebushala pabulo byosu nebishala fiera nebishala pabulo bapa kwetu kuju byosu nebishala makikini achelewa bote nebuchelewa kudenga kwetu kwa baba. Merci beaucoup Jano Kalambai bwa ditu benesha ni misambo enungu twasikila bunyi zambi wa mujulo dwimbila ku benesha nyamaye ni zambi jule ngemichima ya bantu bali batulonda aba bali bakusutenir adi uye kumpala wenza malbo maneno banku je franga ya bunyi kuhukabewa ya kondo moito ni ndonga moito wa mumiseso ya mumujimai moito twasikila bwa dita ndonga moito zambi atumbishibwa ngele twasanga twasikila bunyi kabe ya kondolo bwalu kakwenda bantu ba bunyi badi muchuwije chito kajiwe uji nichivurugulu cha bunyi bokuto tunyimba mpanda tuvuka tuitumvuika to batumvuika zambi akubene sha ine bakumpala ine batanta mule. Merci. Voilà donc on s'arrête par là toi ce que dila yiku nous dinen bon mu chimenga chambujuma yambelwa chimenga chambujuma. Merci ku di Jean-Luc Milemba qui nous aide ku luseka lwa chama champongo landi dimbi ndonga mimi kwa buidi enzeka no mimi ya mu chimenga chambujuma ye muntu osudu exceller mu domaine wenda sauf domaine wa malogie au domaine que tu utilises la publicité mais mon tout exceller mon domaine technique n'importe quel domaine de manière holistique on doit l'appuyer boani il visible au monde pour que nul n'en prétexte l'ignorance parce que là je n'ai pas que la makutu du tout même du mois d'invite.